Sir, si Mama ka nga tong biyor tanan lay ba mali do ado often angang sing voice sing se tongan ba ani chup na relief camp the livelihood documentation kaya ama tawag and just checked away, but still, both cookies and nighttime remain divided in their beliefs and haven't reached a proper. They knew to be their home. I give me a children I class 6 I gather high school them. Hana sunshine them. Sunshine Kumoida Zambura. I mean Lakshmi go I class 4 by I housing free progress academy the Tamme Hana to Zambura the NKT high school the Tamme. Ini na yung may haba was Shivai Sina sila puro pa. Anki. Nungai. Tu jambu ni hengai. Ay na Bukhamaman Jimbe. Do a class na 8. Kasi na free progress da kung thousand to tamba. Hana to jump na laya ka na doon sa school tamba. I mean Pari class 4. I Saraswati Dakai. I work group and usually I college look to the like I using multi-purpose higher secondary school that comes I use class event Kaiser. Despite their traumatic experiences, the children still want to return to their original homes and miss their friends from the other community. Yang hatte khabar Aku na Shivai camp jang pada cooking khara ko le kai bu ka phau moi sing je Aku na tu jam puda han de ai de moi sing sum san moi sing de yang si la ne pa na du kai adal tu jam puda le Music kanai juju tu na lepa pa me do to jam pun dong ka han ma pa. Tau han ing je samai na ing si jalan na lai han do lan si juju na pan na ma government Hindi ko tangin Tusampun hen labor no ai tusampuran ko school sami ya ado doga ado dependo to sami ai lan tau sha no ai ti de pani lan tau nai mayam ya thu da le na Sila po namita di ay mamagi mapamita ang pupila lang yung ko. Ada di kumbi bazaar po kasi bilang dalay ba. Ada di kumbi dali kakama na kada silbon mo sindi ada di saksu sabang bangre thakat mandanay thase dun na không di kay hai dun. Hana di manabi singa Walang na naman ngayon naraman Dahil ko baga sa tanang ngayon sunod naraman Dahil positive side dahil ko gusto sa papangre Kaya sa pasu pangre kenta Hindi na Dahil siya kasi na tamba pangde Kara lera mo curfew tamba ko pa Dahil lanji na mo curfew tamba ni school tamba ro ito na School ito tamba pangre na wala ko Ay nahana na yung mga ko kilang dal hani. Mi mayam hana yung sinara ko si Jibu. Tawan hindi duga ko hana na yung madumay na misyara na lagi. ai ga jigan aris ka mai aris ki mang rupi ang rupi jang ga koi ada koi betu More than a year later, the memories of their traumatic escape are still fresh in the minds of the children. adura du noi ki Nintendo noi mo bong na phone yang ba na phone ra no mai kam na ve ka ba na koi du ki ve da da kang si ke du mo kun sta ya adura ye man ba na ma na che de ma ne ki do ki na bi jo ki sa ne irang ba te ne khang da ba ne che de adu
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕꯩ ꯊꯣꯛꯎꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯕꯥꯏ ꯀꯦꯝ ꯊꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯥꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯦ ꯕꯥꯏꯅꯦ ꯄꯨꯄꯨ ꯕꯣꯕꯣꯛꯅꯦ ꯅꯦꯅꯦꯅꯦ ꯃꯥꯃꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯩ ꯁꯤꯕꯥꯏ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯅꯦꯅꯦ ꯑꯩꯅꯦ ꯄꯨꯄꯨꯅꯦ ꯕꯣꯕꯣꯛꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯊꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯕꯕꯥ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯕꯥꯏ ꯀꯦꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯕꯕꯥꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯊꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 8 ꯄꯨꯡ 5 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ BSFꯇ ꯆꯪꯈꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯕꯕꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ BSFꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯌꯨꯝꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯔꯒ ꯁꯤꯡꯒꯔꯒ ꯗꯥꯟꯁꯔꯒ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯄꯥꯡꯒ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯣ ꯏꯃꯥ ꯅꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ Despite their content demeanor, each of these children who shared their stories suffered unimaginably. The voices of the internally displaced children in Manipur's relief camps has barely been heard by the outside world. Manipur's scenic hills and valleys have been tainted with bloodshed, grief and anguish, and the innocent and voiceless continue to suffer needlessly. I hope their stories raise awareness about the true consequences of conflict and its unspeakable burden. Children do not know prejudice organically. It is only influenced or taught. Their innocence speaks volumes regarding the truth, and we hope that their voices will be heard by the world and help exert pressure to restore a durable peace. On the other side of the divide too, children had similar feelings. They wanted to return home and miss their friends. ꯐꯣꯡꯖꯔꯤꯕ ꯏꯇꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ. Next by next tawbiraknaba ningsinjari slide to. Ngasigi award phanggadoriba mayam
relief camp tagi 12 aduga tungan ba award category makal mayam am lejare aduga mathang slide am utpirakna ba mathang amuk Ngasigi manga suba itagi Women of Substance Award Ceremony asida lengbirakliba Honorable Sir Ranjan Sapam Ima Gandhi Ima Atombi di laktre kasi akoigi Ima Laibi aduga distinguished guests mayam awardees sing esteemed attendees maru oina akoigi itaga chatminariba relief camp singdagi lengbirakiba mayam puna makpu ita notice women's network ki makai dagi ikok nona khurumjabaga loina na taramna okchari event asigi tanja lawjaraga ita semgat kibagi pandam khara khak thamjage ita notice network 2019 the online gi platform hoina semgat chakibani maru hoina nupi amasung khunai gi khunai bu sogatna bagi pandamda manipur gi mapanda laikhraba nupi singna masagi maramna gi damakta kariuga kharadam tauge haibagi pandamda hudok chakiba adugumba platform amani chahi khara sida akoina yamna strong oiba network sembatuna manipurda leiba akoigi itasing amasung mapanda leikhrabi akoigi US da UK da Bangalore da manipuri mapanda leibi itasing da punna khusamnaraga akoina aduki matik collective initiative kaya ama pakatuna lakli aduga collective initiative asibu leptana chatharakpa haibasi akoigi itagi achepa wakhaloni chahi taruk telaba chahi taruk asida itana paikatkiba initiative khara thamjage akoigi ngasigi Women of Substance series campaigning for akoina itana campaign tawjagiba for greater representation of women in the state assembly elections aduregi justice for women subjected to violence and abuse idi adumakoina tattana adum chathariba akoigi yamna itagi maru oiba pandam amani legal awareness and gender sensitization and program yam amasi so adum chathaba akoi itagi adigi akoigi yamna mai pakna itagi pandam ama haizarabada akoigi zero interest microfinance akoina 2021 dagi haujakiba program ni asi ngasi hobada koina pi ki ba koigi beneficiaries sing asi moi mata default tawdana matam chana paisa loina pukalakiba beneficiary manga dagi ngasi akoi 49 beneficiaries sujare akoi khangna chana ba mata nate akoi beneficiaries sing jasi akoi yamna mai pakna chatai haina har panjani aduga livelihood initiative for the displaced people at the relief camps isu yamna mai pakna hai khawbadagi itana focus tawjaba peace initiative ki makada lakjaba koigi
livelihood initiative si program initiative amani hana thamjage si so koi yamna mai pak na koi itagi members all over the globe any itagi product si akoi yon ba wadana adum loina mak leige haiba si akoi adum loina ma low ba ko koi ngasi kano dagi Dallas dagi lap ko inaw photography si masu ida ko yamna kano gi itagi da support tong jaba Alex na aduga akoi adum entrepreneurship and skill development trainings koi itagi trustee advisor subra hanjabam lead tawragamana adum akoi ita dangna tabida all over akoi gi beneficiary mayam da training tatana piba yoren so adum sese yamna fully participate support of bahai tariko aduga covid relief programs covid ki matam da koina ita gi members in Bangalore da leiba Manipur da leiba mayamna nongda more than 100 calls ki CM gi covid cell da mateng pangkiba akoi si yam chawna adu not only that idak ki dana adagi poche issue mayam pi ba ko aduga mental health awareness financial literacy workshop kuinga si sir rural bank ki chairman sir Abhay Kumar ni makhada kuina financial literacy workshop khara mapam kaya da chatana tawjaki supporting quality education akoi angam su adum larik tambada support tawbada natana kuigi just larik ki syllabus tam natabida mapangi America gi syllabus incorporate tawnabagi akoina mapanda leiba akoigi ita members singna periodically angang singda class online pizza ba ko aduga supporting quality education medical aid sina koi Dr. Erin na Dr. Bhumika Singh moigi yamna chawba support haiba tare aduga akoigi 2025 ki vision khara thamjarabada ita would like to focus on restoring long lasting peace in Manipur by assisting the community in time of adversity, enhancing the economic independence of women. Sidi adum akoina hawbadagi itagi inception dagi tawraga lakchaba akoigi vision ni providing legal aid and counseling services to women by enhancing awareness of women's rights, increasing access to quality education. Hairiba akoigi itagi yamna koroiba pandam sing asibu mai pak na satana begi da makta lingbi ragi ba myam kuna makta khusam na chapna si haina haizari duga ngasi gi thorama si akhoi gi nupi achievers singbu celebrate tawbata natana ita ga chamin nariba relief camp singda leiribi thongna hanba naidana umsi gi lanham kaya mayok naribi akhoi gi ita singbu su ikai khumna ba uchaba thoram amani aikoigi awardees sing asi tungan ba hiramda thidok hindokna mai paklabi ngatani from pioneering enterprises to selfless services healthcare initiative to leading educational reforms inspirational women to extraordinary mother excellence in literature to sports and journalism makoina hanban naidraba thongna amasung tamjaningai oina luchingbi oiri aikoina nupi gi achievement mayam ama acknowledge tawjarabasu nupi singda noma kangdana thokpa chaitheng kayadi lepa leitana adum akoi adum tari it is our collective responsibilities to create an environment where every woman can thrive free from discrimination and inequality hairiba masi akoina hoenge haibadi quality education economic opportunities to women aduga yamna basic oibada imung dagi hauna akoina angang sings bu khoi khenaba leitana yopi bahayasi akoi itagi makedigi thamjari together we can ensure that every woman has a chance to reach her full potential. I urge each of you to join us in our mission to empower the women of Manipur
and create a meaningful and lasting change, whether through advocacy, mentorship, or community involvement. Every effort counts and contributes to a brighter future for all. With this, I would like to conclude here. Thank you, Honorable Sir Sapam Ranjan, Ima Nganbi. And I extend my heartfelt gratitude to our event partners, Manipur Legal Services Authority and Classic Group of Hotels for their continued support. And I deeply thankful to all our ITAs, media partners, sponsors, and our supporters. Thank you so much. Nalungna Koramzari Nasi Ita Simbiduna Panthok Liba Awards 2025 Ki ceremony with the theme Women of Substance on the occasion of the International Women's Day Ki Tarun Zida Dengsin Biribi Amkilgi President of Biribi Imangan Bilorembam Lugang Asigi functions that in Biriba invitees from the Mag relief camp Tagi Hojiktesu Yamna Pazana Jawai Sabiramba Angangsing Loina relief camp Tagi Lakpiriba quite from the Mag, friends from the media. Ladies and gentlemen, was a keynote address the 2019 the online platform around the globe with Manipur ki women's labor mayam siga pullaga online platform same giva organization amani hadana yamna as not hambira with the mission Karamba mission to empower the women of Manipur. 2019 dagina was it how I can imagine 2000 yamna challenging weba matam mama the same ge bai batare. Why I say challenging is 2019 the same maga hawala ko matang do 2020 ki March ki tang unmari Wednesday ki humna lockdown toraga in globally rugamasuk India so corona ki wave malaga challenges to thingar matung seda then 2000 adulation continue toraga wave ups and downs laga 2023 ki May ki tang ahum dagi amok Manipur da hangaw na thokiba crisis Sige mayam sida kasagi ita na lobby giver role mayam do adu ginay na hapet matam sida yam challenging ro matam dani yam na achobol role am lobby giver akoi covid ki matam do da akoi relief programs da kya sarog ya biduna mapalom da stranded weba kya da mating pangduna in terms of in the crisis aside having livelihood initiatives kaya na relief camp taraga mangada ako'y yung support pibiraga ako'y angamba mateng voluntarily ibigibado yung na exemplary o iba yung taganingay ni habada Haiman Batoy 2025 ki vision zida mission zida so that Manipur the long lasting peace ama later na magta economic independence of women quality education legal support liba habisi itagi vision ne na we thambiki
Akoi Manipur akoi was yes, since the last few years we've been having a very, very tough time, and slowly and steadily with the support mayamgi praja mayamgi support kaluinana akoi was slowly and steadily adum phibam tapna adum phadal ibra aidana khanjai akoi handaki issues da itana lopiri base saying akoi self sustain tawna with the IDPs me amda chatlaga self sustain tawna man amta ngasai habi give recent higher secondary school da lakpiramba coincidentally have a recent higher secondary school the igi constituency matung manung da leba school lamani se relief camp da leba inmates kano me amse ai adum interact tawduna mogi adum dana duna abegi sigi relief camp to the yingjin biriba aduda yamna karini as if like I local locality me amna moigi own sagi achin bathabak kai thoga moigi adugi to moigi responsibility ne had 24 hours since the head relief center can was her hang badagi adum lobby ni me am doi I midmagna on first hand knowledge when I in and they have been doing really exemplary work. Relief centers like the volunteers me amse adu moina yamna thamoi sengna haiba tare thamoi sengna kadai da kari waliba kari tawraga phagani khotkani haibado moi yamna I would like to congratulate the relief the volunteers in the relief camps and the head adaki laga sida labor kanjada award pakya awaram leram gadoini the mental trauma the physical weakness narakpa kolakpa nargalakpa the bedridden oraga moina support people keke mayam do simbo mayam sida given itagi groups in chapiruga yamna mating pambado I had this site to get personally around across the salaga to yamna thaganing ani and then comes again now akoi kuzik akoi vision zo dum yawina akoi manipur success hoidana akoi mayamgi support taki mayamgi no yamna athuba matamda lakani hadena thazai sigi crisis matamjida akoi loinama akoi not only leaders of any particular political party or leaders of any group or whatever akoi loinama wakalon chap manaraga or any association wakan chap manaraga with a sense of justice humanity yauna moral integrity yauna with no difference of political military economic activities came out with chap managa with one platform on the leminaraga koi sigi lamben se changjalaga koi peace purukna bidamak koi yam kanna hotna ba ma mathau tabra haidana khanjai duga akoi tasengna while I was the health minister waiting matamduda mental health is the believe me at least I 100k knows that at least 50-60 times more it could be more than that teams mental health teams we have 20 ways interactive with the purpose was we are dealing through a phase of life where there would be mental stress aduna I more the request of the mental health team we have a nodal health team the request of the please because more than anything else mental health issues sigistam akoi yamna checksinna have a team handle the team do get moina chawthoga whatever staff kada ropin tawraga akoi the relief center me amda sapio angan jingshuna view see even at other mental health even telemanas through telephonic mental problems mental stress discuss because everyone in Manipur loinamak stress we can imagine Yumama, Maichaga, Kadoga Laga, across Manipur, Zaga Amadas Sondiga,
jaga amade chen ka jaga amade lak loina prasa kumna every district in the mental health ki issues it will increase in the coming months matam do head how do pe higher ga koi yamna akan ba stress ama piraga do ni ada in the midst of all this crisis sigi crisis me am jida ai koi gi roots akoi gi chana lam cha ina prasada appeal to jini badi akoi gi chana lam cha akoi gi rules akoi na thasiri ba ke me am je sigi crisis me am ne hadana advantage loraga kana ke no to je to do मैं आप सब ना है बता example आई example में quote तो ज़बनी अखोई community example अपने मिटे communities ना हाई बकाम से अखोई हंडक की जिधर यार ना नुआई तो बात हो दो कुछ हो किया yes leaders political leaders target तो पे yes कोई मैं आप ना सकेनो तो बा कोई ना तो उसे पेन दा grievances केनो तो बा लोई नहीं है अदो वो हंडक की जिधर yum da aize enoni ai campaign matina chade yam nungai da thodok tune koin haizari se aigi same day ayuk sida yum amadana somgi aigi lam fail gi sidana yamna keno to unna la maga phatau na thal tormaga pot singzi lut tawre I'm using the word lut maram de pot pura chakhi kari mai thar okay fine that was aduda akhoigi akhoina yamna luna to jeriba lain thuka sana mai ka le sangaga thugairam badu imuinugi murti do khillaga lai badu mangak sang kathatlaga thamamba yawe sigi crisis ki marak se da demonstration protest sigi marak se da ekhogi roots akhoina thazaba photo akhoi me amna thazariba photo adugi sigi je akhogi culture akhogi thazariba photo se akoi mananda ba phabra aidana khanjai sigi jaga ama khattara na te akhoi sumwari saba kan lain thauka sanamai ka aina haiji ai religion amagin haiju want this also calls for the other religion akoina yam thasaba keno adugum bagi keno dudati akoi sanctity kaina sigi sanctity se mandana ba san hosiki protest no te koina haijati hapsiki akoi yamna luraba ina haijaba to line thangka changaga ye khairamba lai la pham haijadi whether is a Christian, whether it's a Muslim, whether it's a Sikh, whether it's a Hindu, whatever religion one follows. Another imung changaga lai then I know me to that saying as a Manipuri, are we going so low? Have we degraded to a level where akoina latliba akoina thazariba imuinu ga haji numit keno ta lakpa numit to mayamna kareni tawriba mayam do adugo khandaba akoigi kangu sin yawra bazala ne manandi I want a photo le esugum bazde ai tanga sa bakanda prasada so ai jeng si mayam da adugi numai ta to puntok sabagi wani mangak sam kaga tar ga le ramne aduna koi sugumba enosinza dia koi crisis ke advantage loraga sugumba ge koi the sok da ba koi kare ni koi thazaba koi rituals ke me am da sok da ba enosinza dia koi yari ma kai koi tawdabana phabra da khanjai whatever koi phare not duga yamna nongingba wana koi ge kare ni sigi mayam to bukan jada koi ima eventing lagi yen bukan mamita di pita ba kari no koi support akoi is a crisis ke advantage low raga akoi sibu sinasum sothara kadra akoi ge no se moi khalaga imonda wari no to me ya ai ma ke sukai de akoi na ngasi ai sana mi taradan convince to ngam ba imagine taradan convince to ngam ba ador gadi matam mamada akoi yamna
respectable society, akhoi roles and responsibility as a citizen of Manipur, citizen amoina Manipuri macha amoina yamna afaba oigani. Otherwise sugumba akhoi aina saisabado atai port togi khokibado, let's keep that aside. But sanctity sagi different communities, different religion ki sanctity not pagi adugi bo namaktaba do adu this will not augur well for our people, for our state. I don't know so ima wari sanaba kansa anga si hukul leiben hasing gyam dala torombe yai karino ai khangam da be but akoi ki sigi akoi na chatna riba akoi se lain tho ka haiba duga akoi moi no sadum leira do ko ni na angang tambisi akoi culture mandana ba akoi belief mandana ba namakta tambi hosi na yam toina imagine the joy akoi thangna ba ko na mayam so yam toina haizabani aina nasisi haizarisi akoi in the midst of all this crisis ki mayam da akoi roots to mangan gumji akoi culture mangan gumji akoi belief, whatever belief atop isagi belief, different beliefs adu mangan gumji haibagi wakal on the thamjabagi wani. To conclude, I once again congratulate and it's something very good that Itana Tobi Baginosi Manipur welfare gidamatani, Manipur women empowerment gidamatani, and so all of us with in sync with the vision of this Ita Manipur, the long-term peace Manipuri towards the path of progress. Manipur Ishore Isaisana Tazab Ishore the Koyamaga Isaisagi Angamba level da Chapat Manipur Chapan Nabidamakta on the media sea has a guy so some desert a quite more. Thank you so much, Sir Honorable MLA Apon Ranjan Thagachari ko itagi thab. Women Substance Awards 2025 haiba sigumba program sida CBS ki phampam lang daling chinbi ba ai isai bungo Ranjan amadi ngasigi award phangadoriba amadi North East Ita North East pu chogot pi ba khai punamapu aina aham maktak tai ikok no nei kai khumna bujari tasing namaki North East Ita group si makoy na su hanjan haire ay su het horakpadagi makoy gi thabak thawram khuding makta support tawraga ay kitang ay ngamjaba wakhalon da oiro aduga amada oiro ay ngamjaba khara pangaga dum laksaba aduga makoy na su aingonda aduga matik thajaraga thambiba adugumba amani tasenam ki haira gati makoy na North Hadaki theme sida International Women's Day ki theme si equality and the empowerment of women na high bagi port ma dum laibani aduga Manipur sida laiba chidi in International Women's Day si Manipur da tashenam ki Manipur gi nupi sing si adyam to na laiba nupi di amatan nati haina aina khanjai Madam di ay koy gi ima ibel sing aduga ipa ipu sing na Manipur gi nupi sigi khongda phamse khong ne phamse phajana thambira me haiba ningthau paling ngai dagi haktak tegi hongna lai haktak tegi hongna nupi singi pham nai dagi thabak nupi singi group laisabi group maugi group maduga maharani gi group nipa gi group mayam ma tongan na thamami aduga International Women's Day si atop lam singdadi kari dawi haida bhot thadaba yadabagi haugalakpa irang aduga thabak suba matamda matam hena nupi da suhanba aduga makhoi gi tolo na hantharaga piba adugi yaningdabagi mayam ama masi Manipur dadi madumaki thoidona leitabra ina khali tawakatabu na hawai leiringe gi thaina gi duga hujika
मुन्ना येंगगदी चौखले हाइबा लाइक लाइसु तमए ज्ञान नॉलेज मयाम अमा लेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दा नुपी सिंजु अदुकी मति हाइरे हैना हाइबा मतम सिददी निपागा नुपीगा उचितना दबचे हुजिकना हेले है मतम दुददी अहल ओइरबा लाइक लाइसु हैतबा अदुगा लाइक ति हैजदबा लाइसु ति फजना खंगबा कांगबु सिंजुना नुपी स्टेज फजना थममी अदुगा अमु अइना थमजनिंगी सी इबुंगो रंजन हौजिक थमंबदा सनामहीदा चंगगा वचै थुगाइरंबा इमोइनुमंग चंगअंबा मदो खो यामना नुंगाइते अखोइ सी तसेनो का हादि इमांगा बिसि सरकार की यकनबनी ना हौजिक लौरिबनी सरकार खुदिंगमंगना सरकार की मेंबर खुदिंगमंगना ऐसी यकनबनी हाइदना लौबनी ऐना सु फजा फजना ngangi मरमदि पेंदबा मयाम द सरकार द ताइनदरगदि एमएलए हुंफुजी अखोइ की दमक लेरिबनीना अखोइ की दमक सेमबिदरगदि अखोइ की दमक तौबिदरगदि मोइद ताइना बाइसे मसाना ताबनीना अदुम अखोइ द nganga तौरगा लापनीना इमांगा बिसि सरकार की यकनबनी हाइना लेरिबनेबा अदुबु यकनबनी हाइदना सु अमानि हाइदना सु तौरगसु ngसाइगी सनामहीदा अदुगा खोइगी इमोइनुदा फमेंद लेरिबा खोइगी करि हाइतारे खोइनदि यामना इकाइ खुनजबा अदुगा निंखा तमसे मिनिट मिकुक अमखा निंखा तमगा थवाई नपोथा पीखिबने हेना फैयेना चाउना लेपम अदुगमति केंद्र की मुक्ति फाव फमेंदगी लो तौगिबसे मसि एखोइ खितंग इमा लेबाक नुसिबगी इमा लेबाकी सामनिंबगी मैने हेरगसु अदुगुंबदी तौदबना फबरा हाइना आइना खल्ली अदुगा अखोइना मसी तंबीबा मतमदा अदुनने आइनो जी हाइजे लाइसु यावरतबगी पोट अम ममीजे अखोइदे उबा अखोइना तंबीबा मतमदा फमेंदा लेबा पोछि करिनो सनामहीजी करिनो इमोइनुसी करिनो इमुंगी मीना ए टू जेड कुना तंबीरब तारगदी फनयामना साउनिंगगसु इमोइनुमंगक अमोय सनामही थुगाइरमोय अदुगा लोइनना फमेंदा लेरिबा टिकेंद्रजी की मूर्ति थुगाइरमोय अदो अखोइगी कल्चर से हानदगी हुजिकना मिक्स कल्चर ओइरबना मरम ओइरकांदा अखोइजी चोटनबमा सुम लापदगी अखोइजी तौहुम खंगदबमा हे थोई मसी तौरोइदबनी मदु आई अमो ओइरसु आई अदु भाउदी रंजन हाइरिबसिदे यानिंगी तौदब फै अदुगा अखोइना मतम अमदा याम नुंगाइबिदबसे इबुंगोनदि पलंद्रे कोविडगी अखोइसी नुपीसिंसी मणिपुर की मीसिंसी इंडिया दा मर्ज तौदुबदगी अवाबदि अदुम ओइरगा लागे है अदुगा कोविड लेगिबा सिचुएशन अमा अमदुना तोंगानग्रकांदा अखोइगी हुजिकी इरांग सिदा तौरकपसी करमाइना तौरकपगी हाइबबु ngасai अखोइगी रिलीफ दा लेबा ngang अखोइ युमदा लेबने हेना नोंगाइ सिदा लेनिंगते अदगी अखोइ मतमदुदा मफमदुदा लाइक तमजबना नोंगाइ जै मोइगा अखोइगा पुल्लगा सानमिनबा नोंगाइ जै का हाइबसी यामना मरु ओइबु पॉइंट अमने हाइबा अदु गी मरमदुना मरम ओइरकांदा अखोइजी हुजि करी दव तागे हाइबदा अखोइना मतम अमददी करी खल्ली अखोइना तसिंगी अखोइजी साउनिंगबदगी कंट्रोल तौबा ngamdaba हाइतारे अखोइ हुजि लेबा उजि सनामहीदा का तौरिबा इमोइनेगा तौरिबछि साउनिंगबदगी लाई दुका उदबदा रंजनगिनी हाइरगदि हेक्ता थुगाइरगे ngambiगिनी हाइरगदि हेक्ता थुगाइरगे काहिना खल्लुबा वाखल्लोन अमा पुंगिंसिदा अवा मैसादुना मैचाक्तुना मतम सांग युम मै थारकपा नुपीगी इज्जत मांगपा अदुदगी मी मथंग मथंग हालकपा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगना ngapiraktaba mayam punamaksinna khoi village volunteer singi thawai mangakpa mayam sina puba thangba ngamdadana tawrakpo oiragasu madu bhaudi control tawraga leibane hena phagani haibasi aigi wakalonda leijai aduga loinana khoina thamoije aduki matik sakibasi aikoigi kaubru sida kaubru चंग यादना कौब्रू दो तेंखाइरंग फिरान युंगिबा अदुगा इखोइगी थांजिंगदा खोइगी थांजिंगी सिंगसी मणिपुर की मैतै सिंगी कौब्रू थांजिंग मार्जिंग अदुगा खोइगी खान चावा वांग्ब्रेन हाइरिबसी अरुब लाइफमनेना हाइरिबा मफम सिंगसिदा अखोइगी कैसुनतबा
lam kharagi damakta kaishunata ba apam kharagi damakta madu thugai raga tenghai raga khong hamjali ga haibagi pochi taba aduga khoi gi gondon lairembi da more da mangaka aga khongpa na kawgi wari khoi tasing na mogi madudagi more dagi lakpa kampu singi madagi phamgi ba aduga sosampur gi lai migi atuk phajana lali bado mangaka tharaga khongpa na kawgi wari khoi aduki mati thamoi ji pu ngamkhide aduna matam tu dai khoina thamoi da pu ngamkhide base aduki mati cha no pu ngamkhidre mamai da di kai khalae kari lai na adu lu ba lai na khoina di aduki mati lu na khanjari ba lai ji moina khongpa kaw ga moi da kari punishment pi dri ba no lai ji leitra ba ja ka ne kai na pungning da khalapun mi chu yaw gi ba aduna adugi maichak tu khangaba adugi maichak tu puri ba ai khoina ai khoi gi nungsi da ba ai khoi gi da makta kan bidre na khali ba MLA minister amadi na khara khun ba natrega office ki officer sing sing nang ko khonda da sak pa da gi tawraga su khoi gi lai gi mafam da ai khoina la li ba ranjan na la li ba imoinu sanamahi aina lakpa imungda dum leiri bani mafam khuding makta imoinu sanamahi leiri bani madugi respect to akhoi khangna chatpadi mamaida afaba oirakani madu amu hanna tawdana ba akhoi miyam munna khaminna si haiba wafam ji thamjari aduga loinana ngasi 2023 dagi ngasi phawda akhoi ga kuki ga maidei ga lansongnare na lauri base masi ahan badadi akhoi su kuki na mai thare kuki na du tore da tore haibagi sak bugi nongai ta mayam mama leirami mami dari kari khale masi di kuki na tha banna tre masi india na tha bane na lore he ba khoi maram di supreme court na kainogi national highway singsi sat pa yabagi order thokre kangko pibhaw adu tawgani ada tawgani haibane singba thokre tawbuk tabu chaluk matamda order aduk phajana thokraba sarkarna aduk phajana haigraba matungda kari damakta kuki singa lambi da thalaga thingi bano kari damakta power pai bano aina munna khanjal roga taragadi india government na lokhat ka dawga ma khoi power singdo amata lokhatana indirectly yengaga adum leibasina mamaidadi manipur gi praja singna kari haire masidi maitei ga kuki ga khanaba nate Indiana proxy war sizinaraganda Manipur da leiriba singtam ani da leiriba ikhoigi kaino singsi mangna ba amasung mapangan sondaraganda moina tawningba mawongda tawba yana na bo honarakpani haibase mamaida chap sana madugi bhelu chap sana phangkhre maramdi handak more romda kapna giba matamda Assam rifle na kaino degi helicopter degi katharaga hatkiba mayam aduga madugi mamang tharakanda ikhoigi kuki gi kaino sing sijinnaba adunadi andang government na ikhoida sijinari ba amadi manipur government bu mangchamda thuraganda thami ba poche garino haiba taragadi kuki ga oiro natraga any amada makhoi power sijinaraga makhoi ni indirectly support tawrakanda manipur da leiriba si sana na ja khudimang na tinaraga leiriba adugumba nungsi sana ba poche mangna na babki adugumba policy ama sanarakpa ni haina aina khali aduga mayam su khangani aduga hujik amu kari hairi aikhoi gi kayosi mito kuki si khoi de leminari ba 1951 na cut off bezier oirakanda aikhoi ILP gi kaino da pikhatpada 1951 na cut off bezier oiraga indigenous people kan haina laigibani 1951 gi mamangda laibagedi indigenous people ne haidana aikhoi loraga leire adugai du matung du da aikhoi gi kuki singsi kari gi damakta makhoina aikhoi ga moiga chaunara ibano khoi ga moiga leminara ibano haibase kuki loina mo oiroi haina aidi khali marandi sin kuki haidana aikhoi na di sin kuki hai adubu akhang hai singna yamna nainara kanda makhan puthore I aduga aikhoi gi border area sida open loina thamakanda changakanda makhoina su kuki singjida
मानरगा सु कुकी सु है करीनो सु है इंडिया गवर्नमेंट फजन तंबीगदबनी फजन यादगदबनी सूद लेरिब रूल सिंग करीनो सून करी खुलाई पाइगनी सून डिजिग्नेटेड कैम्प लेगदबनी एरिया ऑपरेशन सिदैन सिबावाइन लेगदबनी अदुदि लेतदना मखन मखन की खुलाई पाइहलकांदा अतोप लमदगी बॉर्डर फेंसिंग तौददना बॉर्डर अहो ओ मयामसिदा संगलकांदा मणिपुर की लमसिंगदा एटेक तौरप हाइबसे मसी कनाना नोयना हाइबा तारगदी इंडिया गवर्नमेंट सेक्शन दबदगी अखोगी मणिपुर बिगी मियोइसिंग बुनुंसीदबदगी लमखक पामबदगी तौरप पॉलिसीदा अखोगी एमएलए मिनिस्टर सिंग अमदी अखोगी अखंग अहिसिंग अमदी अखोई इसाम पुनमकसे लौरगा थमीबने हाइबसे अखोइना खंगदबनी अदुना अखोइना खंगदबदी कुकीदा अखोई यंगनबा वेन उगदबा मतमदु नत्रे कुकीसु ज्ञान ताफम थोई अखोइसु ज्ञान ताफम थोई हुजी गुवाहाटीदा कुकीगा मैतेगा वारी सानहनगनी काहेना तौरिबा पॉलिसीदो मधु यारोय मरमदी इंडियाना मसागी पॉलिसी प्रोग्राम फजने यातना मैतेगा कुकी को हुजी वारी सानबगी मतम नते पॉलिसी प्रोग्राम फजने यालबा मतुंगा तंगदु लेतारकांदा इंथिजना अखोई मसेन नुंसिना बाइजु कंपल्सरी मसाना जो दुम लाक्चरगदो पोट अमनी अदु इंतारगदी अखोई करी दो वत्ताय अखोई हुजी एनआरसी सोइदनमकी चलन हंगत चना हंगदबनी एनआरसी चनबा मतमदा कनागुम खरना हाय एनआरसी जे आसाम द चनरे अदुबु डिटेक्शन तौबा यादी डिटेक्ट तौबा अमसुं कइनो डिपोर्टेशन तौबा यादी हेबा डिटेक्टि तौरे डिपोर्टेशन तौबा यादी मरमदी डिपोर्टेशन सी अदुकी मति मखोइगिदी अखोइगी अयिबसी लाइति अखोइगी मणिपुर गिदी छात्र सिंह एम सुना 1993 दा अखोइगी मणिपुर सरकार अमदी इंडिया सरकार का पुल्ल कांदा डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन हाइबा असिगी अयिबा लेगिबनिना अखोइगी सब चाबा रूल अमा लेगिबनी अदुगी मथक्ता अखोइगी एनआरसी जी चनबा तारगदी अखोइगी कट ऑफ बेजियर जी सरकार ना 1961 हैना हाइबगुम तौई अदुबु अमबु ओरसु एनआरसी जी चना हरकांददी कनाना अखोइगी इंडिजिनस नो कनाना इंडिजिनस नतबनो हाइबची डिटेक्ट तौरकांदा अखोइ वारी सानबा अदुगा लोइनना हुजि डिलिमिटेशन कायना तौगदबनी कायना हाइबसे करमबरा खुंदा चिन कुकी सिंह हेंजलगा लैबा हानेगी कुकी नतबसिंग तारिबा मितो मियान सासिंगसे फजन डिटेक्ट तौरकांदे एनआरसी चना हलबा मतुंदा अखोइगी डिलिमिटेशन हाइबसे मसि तौबना अखोइगी ख्वाइदगी हेना अफबा याइफबा कोइगनी अदुना अखोइना मतम अमदा कइनो दगा जम्मू एंड कश्मीर दा अस्पा थमदे अखोइ अदुकी मति कइनो तौई अखोइबु अखोइदना अस्पा थमदनगा अदुकी मति ओली हाइदना यामना नैनरंबो मयामदो ममैदा इंडिया सरकारना जम्मू एंड कश्मीर उट ओलहंगी बगुम मणिपुर से कुकी अमसुं मैतै अदु अदा आइना लोइना सिजिनरकांदा ममैदा अखोइ इसाजे लोइना पैरालाइज तौहलकांदा अखोइ नमहत्पा याननबो होनरकपदगी अखोइ पुन्ना खमिनसी कुकी सुंगाइरे नगा सुंगाइरे सोथे सुंगाइरे मार सुंगाइरे मैतै सुंगाइरे मैतै पांगन सुंगाइरे अखोइगी मणिपुर से चिंग अमसुं तमना पुन्ना हिमिन्नबा लमदम अमनी चिंग अमसुं तम हाइबसे मणिपुर की लमनी मसिदैसिदा अखोइ पुन्ना हिमिन्नबा अमसुं पुन्ना चक्तामिनरकांदा पुन्ना नुंसिमिनरकांदा मणिपुर की मा कन्मना ख्वाइदगी हेना फगनी हाइबसे जात खुदिंगमंगना अमसुं मणिपुर दा तामिनरिबा नुंसि जानना लेमिनरिबा जाति खुदिंगमंगना पुनसिलकांदा खन्नमिनबगी तांजा अदु लवहंजनिनी हाइबा वाफंजे थमजरी अदुगा लोइनना ngasi नॉर्थ ईस्ट इटा ग्रुप ना खोइगी लान मनुंग वारक्पा अदुदगी खोइगी मोइना पीबा याबा मतेंग मयाम अमा पीदना लाइबसे मसुमाइन तौदना मिपुंग खुदिंगमक्ता अखोइ खुदिंगमक्ता मीगी मतेंग पांगबा अमसुंग कथोकपा हाइबसे अखोइ पुनमक्ता चेनमिन्नबा अदुगा लोइनना मणिपुर अमदी लमदम सिदा लेरिबा जात खुदिंगमंग तारगा लेरिबा मिक्स ओइना लेरिबा सी चानना लेजरमिबा मणिपुर से अमुक हन्ना नौना अवांग थाकता पुखत्तुना मतिक मंगान लेबा मणिपुर अमा ओइबदा नॉर्थ ईस्ट अमदी अखोइ पुनमंगना
पुलप सौगमिनरगा मणिपुरगीदमक्ता कथोकमिनसी हाइबा वाफमसे थमजरगा तेंसिंजय इमा गानबीगीदमक्ता कोइना ताइ टॉपिक अमसु थमजबनी मा वुमेन इन पीस बिल्डिंग आर्किटेक्ट ऑफ लास्टिंग पीस हैना कोइ इतागी हाना हौबदगी कोइगी आइडियोलॉजी अमदा इरांग से हौरकपदगी कोइना चंगचनजरिकपा लाइवलीहुड इनिशिएटिव से तौद्रिङै मांगोइनाना कोइना पीस इनिशिएटिव की दमक्ता मे 3 इरांग हौर मतुंगदा मे 13 दा मेमोरेंडम अमा सबमिट तौजकिबा पीस एंड जुडिशियल कमीशन सेंबिनबै दमक्ता गवर्नर होम मिनिस्टर अमसुंग चीफ मिनिस्टर दा अदुदा कोइगी सिग्नेचरी दा बोथ ऑल कम्युनिटी ऑफ मणिपुर कुकी नागा मैते पांगल अमसुंग मैते सिमयाम सिगी सिग्नेचरी यावरा कांदा कोइना मेमोरेंडम अमा सबमिट तौजकी इताना येंगलिबा इतागी पांदम कोइगी थबक थौरम असि यामना होलिस्टिक ओइना मिटिंग अमदा नुसी जानबा अमसुंग शांति अमसुंग इंक्लूसिव ओइबा लेमिनबा हानागी लेमिनरमिबा इमानसु हाइबा पुवारीदा हानादगी कोइगी हाना रियल होंगैदगी पुन्ना हिमिनरपगी हिस्ट्री इमा लेबदु अदुगी मेमोरी के आदु रिवाइव तौनबा होनबदसु अचौबा खरा अंगम थौदांग लौनबैदमक्ता कोइगी इतागी डॉक्यूमेंट्री दा रिफ्लेक्ट तौरिबदसु अंगांसिंगी मेमोरी दा पुन्ना हिमिननिंबगी वाखलोंदो अदुमक लेरि हाइबदुने कोइन उथोकचरिबदु ngasi pauba koin changchali basida livelihood initiative oigera valley da koina tawjaragasu both side da koina reach out tawba ngamba level da koigi hana da ita member da community khudimag yauri kuki yauri naga maite loi sunaba yauri basida koigi level page da reach out tawna ba hotnai makoigi in touch da dum leina ba hotnai idea of manipur sin nusiba aduga long lasting peace amasung manipur gi integrity gi damakta thabak thoram kaya ama tawsi hargadi अपुन्ना हिमिनबा सिगी मेमोरी सिदा कनाना चुमी कनाना लाली हबदा फोकस तौदना अखोय अमु कमाइना अमु हिमिनबा यागदगे हाइबा वाखलोना सिदा चंगसन मिनसी हाबसी अखोय गी बेनिफिशियरी को रिलीफ कैंप के आदि नुशिरबा मे अखोयना लोइना मतमदा सुततना अखोयना वरी साजबा तोंगान तोंगान बखोय वर्कशॉप कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वर्कशॉप पीस बिल्डिंग अदे काउंसलिंग ना कइना तौरिबा हानागी हेट्रिक के यामा लेरंबा के आदु थुगाइनाबा सेम फंगलबा असिबु long lasting peace ama koigi 2025 ki ngasai vision da su yaujariba adugi du hanjalakna ba hotna bada best level da hotna ba haibasi koina yamna apunba inclusive oiba meeting amada nungsi chanana leminabagi memories ki ama revive tawba amana ama hingmina ningba kaya ama tongan ba koina koina saunariba community marak teshi manipur imphal bu miss tawriba kaya ama leiri makoigi wari sing matam gi matu ina soidan tholakigani manipur dagi tongan taningba ngakta community में लोइन मक तोंगान तानिंगे ना खन बसे सिमक्सु अरांबा नैरेटिव्स ने हाइबदो कोइना ग्राउंड वर्क तव कांदा अखोइगी फैक्ट रिकॉर्ड हदि अदु फैक्ट फाइंडिंग में अमदा लेरि बनि सिमा तमचाना सिगुम्बा के आसे फोकस तवरा कांदा अखोइगी मणिपुर नुसीना मिपुंग खदिमा कोइ मणिपुर बुनिंगजबा नुसीबा के आमा इमा होइना सबा थौदांग के आमा लौरि बसिदा अपनबा मणिपुर गी नुसीना हिंगमिनबा मिजेंग फुनाय सि के अपन मिजेंग अमदा लीडरशिप के असेंग रोल अदु के आदु लौबिरक्पा अदुगी आसादु को इतागी माइकैदगी थमजरी अदुगा मखा तार कोइना कोइ ngasiगी क्वाइदगी मरोइबा प्रोग्राम असिगी ngasiगी प्रोग्राम असिगी क्वाइदगी मरोइबा तांकक अदु हुजि यौरे हुजि मखा चथर कोइना कोइ ngasi मंगा सुबा इताना चही गुदिंगी पांथोक चरकपा प्रोग्राम असिगी 5th इता नोटिस वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड असि हुजि कोइ लाउथोकनबा सेम सानबा तंग हाइजरी कोइ वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड जी हुजि पीबा हौजरगनी ngasi award phanggadoriba sing asi amuktan laptok charake awardee mayam ama matam chan limber ko mayam koi haji amuka na koi congratulation ita notice women network ki maikai dagi koi na koi gi sigi jury team ama mapan lamda settle tauba US UK mayam ama ita gi member ngasi the present tauba sana more than 4000 member leiriba si all over India gi mafam ke adadana tana across the globe koi chairperson US ta based tawbani अदुमाइना मयाम अमा लेरिबा सिंग असिगी जुरी मेंबर्स ने सेलेक्ट तौबिराबा कोइगी वुमेन ऑफ सब्सटेंस 5th वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्डी सिंग असे मुक्तंग अनाउंस तौजरके अहानबा मक्तदा पद्मश्री हैसना सावित्री इमा सावित्री लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड इमा की नमा होबो खुबा मुक्तंग मयाम खुबी नबे दमा इंजनरी अनिशुबदा सोविनियर ड्यूडांग exemplary service in social work award माँ की दमक खुबा काउ नाम तंग खुबी अहुम सुबदा लेरिबासी इमा लाइबी फंजोबम इंस्पिरेशनल वुमेन्स अचीवर अवार्ड
Mari subada Oinam Gitarani, Principal Recent Higher Secondary School, aduga Change Maker in Education Award. Mga subada Sport Achiever Award ta Sorokhaibam Bindyarani. Makidamak ako kuba matang da Exemplary Service in Healthcare da lairibasi Dr. Bhumika Wairakpam. Aduga Amazing Mother Award Relief Camp da lairiba Masu Singgu yokliba mama laikidra matungda chawba thaudang lauduna mama sangna yokliba ine Sapam Gita makidam ahoba kuba matang Entrepreneur of the Year Award ta Yengmila Jingmek. Matang da lairibasi Literary Achiever Award ta Dr. Susma Sharma Gurumayum. Excellence in Journalism Award ta Baby Sirin. Extraordinary Woman Achiever Award Gerinda Loitongbam. Aduga aroibada lairibasi Young Achiever Award Korong Manbi Kangcham. Itana chatharakpa akoigi 2 years pharakadarba livelihood initiative asida akoina thengnarakpa akoigi beneficiary kya maraktagi yamna resilient oiba inspiring oiba stories in khangalaga makoigi maraktagi lokachaba ita resilient award phangnaba phang lauthok lairiba sing asing tang lauthok charake ahanbada laimanai relief camp da leiba je laishram thanau leima Anishu with the University Lifesoy Water Sports Relief Camp Labor Tian Priya. Ahum Subada Lifesoy Water Sports Relief Camp Labor Kumukjum Benki. Dugamari Subada Wamu Community Hall Relief Camp Labor Lifestrom Sony. Mangasu Subada Lifesoy Water Sports Relief Camp Roma Loitumbam Ahubakwa Matang Mayam Binasi. Matang da Thangalawai Relief Camp da lairiba Ichan Namairapam. Matang da Chandapur Relief Camp da lairiba Bidyarani Moirangthem. Matang da Kwakta Prefabricated House Relief Camp da lairiba Tourism Sunita. Duga matang da Moirang College Block B da lairiba Konjengbam Dhana Lakshmi. Akoina category any relief camp mayam marak sidai quite a phajana organized tauba efficient when work tauba organizer best organizer award thamjabani chahi kudingi mamang chahi dagi horaga handaki oina best organizing award phangliba chingkhai nanba maitei from Recent Higher Secondary Relief Camp anishu bada best organizing team oina Lifesoy Water Sports Complex Relief Camp agachari Akoi award asi lauthokna bagi damakta akoi gi volunteer sing sem saduna lebiro ahan mamakta da akoi award asi ima Padma Shri Haisnam Savitri Lifetime Achiever Award pu stage ta optionjari ima gi award asi bu bibina bai damakta akoi honorable MLA Saranjan amas lengchan birakna ba mas akoi itagi chairperson tang assist ta bina ba optionjari Lifetime Achievement Award Ma Sabitri Manipur gi Puwari da lehuragadaba mami shana lehuradaba theater gi field da chahi lisang sitna contribution kaya tawduna laklaba oza kan hilagi loina bi oina su leiriba punna 19 film award pi duna ikai kunabot ki 2008 ta mahagi contribution kaya asibo awang bathaki sakham gi duna Padma Shri Award amasu India gi awang fourth largest civilian award asisu phangkraba ima Savitri Haisnam akoi gi itagi handaki oina Lifetime Achiever Award ahoba kuba amaga ima ko umtang kuba tinaba ninjari wapong kadang thambiyam ba yagadra Jai ngasi si nungai ba amasung
awabadi haiba yadre wadi wari bani hauzik aikhoigi lairiba khudingmak loina awaba nghaktani adabu awaba haijararo ngasi nungaiba numit haijage lenbiraiba itana sinbiriba thauram sida lenbiraiba khudingmakpu ihakna ikai khumnajabaga loinana lolokna koramjari pada documentary relief camda laibagi issue zingi documentary khara utpigi bado aingonda adukki mate pukning sida nungsiba aigi thamoi da emotion lorapa mitagi pitani ai hauji hari simakta da so ai yamna nungsi haba camda laiba mayum makai laira rasu nangasu awa nungai mayum da lejara laiba mayamduna loina la lakshida mayum makai mai thabi harba matungda hingnaba jiba singji hingnaba gidangta sel aga mafam khudin makta saidang dana laiba kemda laiba shuji loina halaman khudin mapo documentary film oina itana namaga aikhoida utpirise atukki matik aigi thamoida emotional lorai mitagi pitara ai haidam khande itabu matam leiba khud khibita asugumba asol ana mioi bana war aba matamda mateng pambiriba se kasu imagi de haijaningai leijade nungaiba amasung isorna khuding makta mateng pangba ngamba pina bisanu pansi nungsangna aduga ngasi pibiriba imada pibiriba ewasi maksu ikai khumnaba usabaga loinana tabo iman harau tayamaga loinana ai lauseri siharaga ay kaso haijaningai leijade Secretary Ma, Punji Sangna, Anay Gavdana Lagina Baitagi, my Kate Show Makana, Quakurum Jerry Mabu. Anishu Badalay Ribasi, Souvenir Dudang, Exemplary Service in Social Work Award, Steve Selenka Pirna by the Makta of Sanjari. Award a Sibu Kushina by the Makta, Koyamale. Honorable Sapam Ranjan amasung ako itagi advisor Subraham Jabba Mamtang nang kapirag na baning Sanjari. Assist of Binaba. Souvenir Dudang Exemplary Service in Social Work Award Kamjong District ta Happy Home haina mahak na masagi imong manunggi oiba all as home ama run tawduna masagi on pocket money mas to patongan ba ahen ba sarkar gi mating lawdana masana chalai jaduna senior citizen chamagi mathakta all as home asida makoina matam gi tongan ba idana counseling overall well-being kaya ama yengsan biduna ima kaya halaman kaya ama senabiriba for this wonderful time. And today I want to say that I'm in love with ITA, ITA Nordic Women Network. See, we used to think about all these troubles and all this, the war and everything going on, right? When we think about Manipur, it's all about the bad things, the negative things. But with this kind of woman, with this kind of platform, who will say that life is not beautiful? Life is beautiful. Lots of resilient women come together here today for a better cause of life, for humanity and all. These women, I'm sure 100% of them start from a humble beginning, and they're where our roots are. And this is what makes beautiful Manipur. Manipur is beautiful because we all start from a humble beginning, and we all remember how high we rise, we all remember our root. Thank you so much, Ita, for this beautiful moment. Thank you so much. Ahum subada lairibasi Inspirational Women's Achiever Award Laibi Panjabom Ama FC All Women Football Team Mama Sengalagiba Androdagi Mahaki acclaimed Koi Minalom Jam filmmaker na putopa Andro Dreams tasu sarung yariba Ima Laibi Panjabom Manipurda yamna nalingay matamdagi nuki ngaptagi waiba football team sama semgatuna
नुपी सानरोइसिंग मसागी पैसा लेट्रगसु ngamnaba adugi struggle kaya ama thengnaraga honari rakhiba adugumba imani ima sidai award se sir Sapam Ranjan amasong koi gi advisor sir Subra Hanjambam ji Subraga pibinana bai damakta ningsingjari. Thank you so much ma tentak po wafang katang tambir mo. Jadi baik kait untuk mana jadi nasi cintung nai ben ai amati umente ni ngai kan mit asida pai tiki hena ai na ngai jaba mana ai puning da kapning ba amati ama awa ba matang bina lagi habadi apa ni corona tu kerana matung da madugi awa ba teteng lagi matang da tanana apa ni kita mendengar nak kolak pasida, asuki mati thawai majang ba, asuki mati nungai jadi coba tu ngasih nungai dan nungai dari ni macam masih damu tadi kam grup cina, sangsan cina, relief yang dah lagi ba, apa ni war ba macam mayu makai dua kan dah, sebab mayang tugi film nama topi tu na, macam masih dah, asuki mati thamoi soki, asuki mati nungai jadi angang cina apa na, nungai dan mayu dah, kalau ada bakal tu, kau dah suka jadi, asukta, yung mahal pasti lain rasu, kamu semua rasu, mei nungai berperan tangan tu dah lain nungai mati, beberapa ini pusat kasajari ba. Ku macam yung agak sajari ba yung matuda haning balay hai ba se masana tawani aduna asimba kita na buthopira iba asida angang singa sigi pawa panungai da basinga se aina sarup ya jari aduga loidana hawala iba ngasagi angang singa sigi ya iba thongni kita makta kita na simbi ba sida pakhata na simbi duna wana leiri ba lilipian na leiri ba angang singa sigi matem pambire iba sisu aina Hawaii yang nak kamaji makoi bertakat berkumpul dengan benda ngasih lai iba akoi di mana kuda toi betul do watok awal memaya masa ngasih lagi hubungan isora sambil duna anda semua mengai dapat oi senu wahai bawa apa masih thamda ka aina matang Ada ceri ma, ada ceri. Matang da ko pachari oinam gitarani Principal Recent Higher Secondary Change Maker in Education Award. So National 1996 the Best Teacher Award, 1992 the Best Teacher Award Phangraba, Governor Award so Phangraba, Krishna Tumbi Award, State Teacher Award 2008 the Gisu Phanglaba Dumbo Ozamani Award so Bibi Nabi Namakta Koi Sir Sapam Ranjan Amasung Itagi Trustee Che Koni Kagam Tang Engkat Pirak Nama Ningsen Jari. Madam, oinam gitarani kita makta ho bakuba amatang yang kubina baining sendiri. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Agak cari sir bu. Award function asida chief guest ki pham lang da election diriba honorable MLA mingoina banjarabada Sri Sapam Ranjan Singh amadi ima ngambi loina na awardee sing aduga tagi members sing loina na ato pa print and electronic media gi kambu aduga relief camp mayam amade lakpiriba puno ko aina kai kumna uchari tasingna ai school sida
रिलीफ रिसेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लापसे मार्च की तांग 2024 जॉइन तवे लाप स्कूल से फिभम सोमे स्कूल से कईगिनो स्कूल मसादी रिलीफ कैम्प ओइग्रबनिना थांगनाब नोंचु इम्फाल हाई स्कूल से शिफ्ट तौरगा तौवे स्कूल से कुइना सिनारमदबगी यामना फिभम सोमे आइना जॉइन तौब चंगबदा यामना पुकनिंग दा नुंगाइतबा म पोए उबदा अदगी खरा लेजरब मतुंगदा अकोइबा कई करा सेमजिनदना खोचनदना आई होटनजरे आई ओन पॉकेट मनी हाय तारे तौर गेट का संजदना तौरे अदगी स्कूल से छात्र यामदे आइना चंगबा मतमदा आंगांसिंगसे अयामबना यामद्रे अदुदगी ओजासिंग कन्ना होटनरगा सागी स्कूल से एटलीस्ट आंगांग यामगेरा यामोरा कोइदि तौहम थोकपनी हाइदना क्लास से तौजरे अदुदगी अकोइबसिंगना कोइदा थाजबिरपा हाइतारे अदुदगी आंगांग से हंदक सहीगदि फनामना यामखले अदुमाय तौदना होटनजै अदो सहीसिदा हजिक उतखिबा डॉक्यूमेंटरी दुरी यावरिबा आंगांग खरा मदी आई स्कूल की छात्रनी हजिक अदुना अइना अयामा मतमदा असेंबली दा करीदा आंगांसिंगदा क्रमाइन तौदना अखोइना हिंगबा मतमदा एनी प्रॉब्लम फेस थौगदगे अदुदगी अदुदा नतना अखोइना डे टू डे लाइफ दा करी तौगदगे हाइबसे अयामा मतमदा याम तोइना आई अदुम आंगांसिंगसे असेंबली की थ्रू दा आई अदुम पाउता पिजै मतम की थबक मयाम अमा कोई हाइबदी गवर्नमेंट दगी साइड दगी तौ हाइरकपा मयाम अखोइ अदुम तौई अदुगी मथक्ता आंगांसिंगी एवरी नॉलेज दी ओइगदबा मयाम से ओजा मयाम संगदना कोई होटनदना ngasi बाउगी मयाम से ओइदना हुजिक लैरे अदुना मसीबु आंगांसिंगना खंबिरपा अमदी सोमदा रिलीफ कैम्प दा लैबिरिबा इता गी ग्रुप ना खंबिरपदगी ngasi aina sigi award se phamjabani aduna masaisida aina ngasi degi aisu ita da join tawjarage aduga award si bibi bagi damakta aina ita gi group kusu thagat pa phongtok sari si haraga iswada. Thank you so much. कोई इंडिया के अहान रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड होल्डर क्या थमब वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी के आदा 3 नेशनल रिकॉर्ड थमलिबा स्नेट्स क्लीन एंड जर्क टोटल लिफ्ट का कोई ऑलरेडी याना पॉपुलर ओरबा मीराबाई चनु महक की रिकॉर्ड थुगाइख्रबा अदुग्रंबा कोई सानरोय अमनी National Game 2025 ta gold medal lawrakiba 201 kg thangatkraba adugumba inauni ayam makha taba hena koi gi state sigi India sigi hena medal porko oisan hoina koi tagi makai dagi so amaka wish tawjari. Thank you. Si ai bu mafam masida ita group na ibu ko bura ko se yam harau je aduga ina sports man ama orobana aisu kanna ai agama level da sanaduna manipur imabu bharat sidagi hena akai mani ai india ona thokjaraga su ai manipur maza obnina ima leba ko hena gingchak porokna ba kanna hona jage aduga ita group su masi silobte hena mathang de hena mai pa ko obiona khurumje maya Bhumika Waratpam exemplary service in healthcare Asama Huzima Associate Professor Department of Pediatric and Preventive Dentistry Dental College Reims Lifetime Member in Indian Society of Pediatric and Preventive Dentistry and Medical Society Reims First prize in essay competition Tongan competition the first prize dugam ha ki
acclaim tawraba paper kaya amas publish tawraba aduga mahaki leadership ki makada Dental College RIMS received first prize national level Nanhi Muskan project first prize received tawkiba dugumba doctor aduga akoi ita gi su any relief camp gi anaba tholokpa kanda mahaki heart and soul thadar initiative kya lara koi gi mahakna laying bi ki ba koi relief camp raktai lakpa ise priyasu kai su ma'am yauri adumaina ita ka su yamna closely work tawriba dugumba Dr. Bhumika Warakpam thagachari Tentakna masigi sumber yang nalabak parba nungaran numisida wahi amani katang haijaki masigi occasion sida tiliba mayam khulingokpu masak narba amasung relief camp dagi laiba mayam buku ngono kurumjari asigi numitsi ngasigi program se aigidi amna maruiba amasung punsida makeup pupa numit amane haina ayan laujai pukning dagi tholokpa amaga hingminaba angamba nupi oirabasu nupi oibagi akoigi lairiba nutigi lambida lairiba struggle mayam sibu thengnaraga hena sakti hapiriba sugumba itagi program sina mayam kusamnaraga hena samal damakta kitang angamba kitang orsu tawjage hana khanbagi sugumba pukning dagi tholokpa ihulse aigidi yamna atamune khanjai aduna aina mathanggi habdi future da su mayam pullaga punsigi struggle laiba mayam suga mayok naraga kitang orasu samas ki sumaina pukning thawgatpiba amasung strength hapiba sigumba ita organization ichima Rajkumari Sophia mayam busu khurumjari amasung award se harang lawji haijani koi itagi trustee Cherita Khumram amasung Seva Manipur case award oina sponsor tawbirakiba pikliba masu angang ahum makpikna mahakna nawkonjariba mama sakna surano maman angang asigi hold mak responsibility lawduna semjariba adugumba ine sapam gita yamna chahi nongna mama kaina kraba angang sing si mama sakna yokliba adugumba ine hagachari ne harau doktori isu lopada thongna tangan pudam yang harau sumaina jing dam ki mi khai da na akhoi ki thabak shuri sida akhoi punna thabak shuri na ri ne haipsi kusi yam ni ai mai te ron ko hai ai angon da wa ngang ji ai yam ngang ba ni ma yam ngang ba si hai de ai na ai thabak shu ba da ai ki hobby ji thabak sina kare mai to sha thabak shu sina yam ai ki talent de sina nungai asine wa ngang ji Harachari Sharma Guru Mayum Literary Achiever Award University. She has PhD degree in history and previously worked as a sub-deputy collector under the government of Manipur. Currently, she is serving as an assistant professor in history at Maharaja Bodhachandra. Aduga mahaki oiba published tawkraba book The Infinite Days to Come and poetry books amasu published tawkraba Dr. Susma Guru Mayum. Thank you. Ita se aina social media they don't follow tabs of a group neko. They have a very good online presence. Facebook to sula Instagram to sula eduki. Ita na tawba thawdang sin sa eno mahana dai khangeba. The role they did in during the COVID times ko. Adi huzikna relief camp sing se. Sida moi thawdang yam lawe. Adu khange adu yam na ita se yam na thagat pa aina hongdoi. ITA is a very good concept and a good organization because it's a place where women from different backgrounds and women from different ages can come and
brainstorm for a better society. Aduna itagi maramdane ko. Ngasigi program gi maramda sai khara haizani. It started with a documentary. Documentary amna hawe ko. Aduga yam nung si ko pita nung khangau de because angang macha myam of different communities na waraga leibdo. Adu yam nung si adigi moi the hatred yaw de ba. They want to go back to their homes. They want to play with their friends. There is no hate. Adu documentary do na example oiraga adwaina start oraga khoi guest singers ko khoi Honorable MLA Dr. Sapam Ranjan Singh nasu wahi khara haibi khibdo yam hate yaw du bida yam positive oina yam peaceful oiba adwaina ngang ko le ko imana su peaceful adigi every community se punna laimina ba yar haibi ki possibility do akoi asakra mang do sigi program sila kanda yani ne adu possible oi haido ainga si khange ko and we have koi awardees sing dasu awardees sing dasu they are women from different communities ko adugi yamna nungai na sigi program se adugi award ki maram da haizaning bakarana thank you so much for this award I say literary achiever award phange aduga I hope after this I work more in the literary field here in the literary field the chapter pa ngambas oizarge thank you. Excellence in Journalism Award, Baby Shirin was taste the Kokanjari. Award as if Pibi Navay the Maktaduga, Itagi chairperson Jamtan and Kapirnaba, Sister Vinabamta. Baby Shirin, journalism ki field the Matam Sangna, Havak Thorum Cap Purabaduga Makogi, Manipurgi, Maiti Pangal community, Maratagi, Asigi, field asida. Challenges ke defy tauduna journalism asida heart and soul kathok tuna khoigi reporting kayama tawriba nupi issue national media national ke reports news sing da su bagi adum contribution piriba adumba journalist amani Baby Shirin how ko matak Free press lagi hauraga hujik fawba ngasi fawba tawriba duga national channel kaya da so koi gi Manipur gi issue kaya asida mayam da khangan bada chawa thodang lawriba dugma journalist ni thank you Baby Shirin welcome. Hello everyone, thank you very much for the incredible award and thank you very much for the ITA that I sana kaido media have the khangja ko ado ngasi award ma bibi basina excellence in journalism award se smainga sakhambi base ai da maktari am proud hoy thank you very much aduga tungda thabak thoram kya maram ita na paikhalak pada so ai side tagi pambya ba matim pangjagi aduga any issues any matters lamakanda we will work together. Thank you very much. Itagi supporter member tagi khangat charabada Professor Torambam Santilata Deputy Director Research Kau Impal leragadi amtang lengkat pirakna banim sing jari masung itagi advisor Chethoi leragadi stage ta mutang kakatuna SS ta bina banim sing jari Gerinda Loitongbam Lon solo driver Imphal to Delhi drive traba mayam thudo ke dona khangaba crimes against women adugi message puduna mayam da nupi gi right ki damakta thodang ke aloriba adugu mainaw Gerinda Loitongbam agachari Gerinda Loitongbam wafam khradang thambina baning sinjari ahama maktada mafam asade biriba mayam boi kokno na khoramjari ha Gerinda Loitongbam ni ado mayam na ngasi ita foundation na award ceremony jisinduna abu extraordinary women award people bese adu kimati thagachai program ase la matamda aina ham he ka khalapodagi hawre no ming nung si bese haidi nupi masen support to bese haidi religion da leiba mayam gi product mayam je display tawraga akoina uraga leiraga apam base leiraga de koi masen support to na bado oidoini aduga program se hawda opening so da religion gi koi gi china ichan singna jagoi sabase uraga adu jamna puning nungshi aduga movie short movie me am ka pudusu moi gi voice message na aduna hena message pi ba hena gadi ekhoina ngasi wari matang do wari base waro hena su khanjai aduga masigi award sina
aduga mayam samasta nupi se am sole hayo ko ada ngasi ai sigi program se lak pada gi ai hena thona ha pagi da ta we haji nupi mase mayam support to no basu buda nupi ai khoi gi thona se hena ha pagi da ta we aduna ita haizani sugum bai wa se lepala tana dum pvu mayam nupi mase support to na se hena so haizani si hai da yo se da thank you so adumaina thona fana every ahan boina notice ki manipur gi message nupi gi crime against women nupi gi awareness ki asu puraga Ladakh tana bike ta su thawraba Imphal to Delhi solo drive chatlaba adugumba yamna nauriba activist oina hai tare adugumba naw amani Gerinda Loitongbam aduga akoi gi ngasi gi aroiba IDPs ki yaudringai gi awardee marakta gi aroi boina leriba young achiever award Koronganbi Kangjam asigi prize asipu pibina baida makta akoi gi kaino marta gi kokacharabada leiragadi je Sonika Rajkumari sister lenkat pirnaba kausanjari je Sonika guest award sponsor tawbirakpa aduga itagi advisor je Subra maningda leiragadi assist tawbinaba ningsinjari Young Achiever Award Yamna chahi nauriba adugumba competition Texas Instrument ki competition amada mahangna koi gi Manipur gi my institute represent tawbada mahangna puthok chaiba project adu the first prize award thamakhraba adum baina ni innovation adugumba tawriba nauriba mahangna thagachaba project yamna sigi se apiki Texas Instrument sponsor to biram ka kuina agi friend amka aiga sigi sida semja bane aduga sigi se akoi ki Bangalore gi das akoi ID company ahumna sponsor tawba company aham semiconductor gi loina jor embedded system ga semiconductor ga loina ore aduga sigi sida akoina khalla ka akoi gi innovative ideas ga chana ba amada tawraga sem bane aduga sigi se akoina mai office da chatlaga su akoi project se akoi of moi office da chatlaga akoina ucharuba mana uchagi aduga sigi amna challenging su oye sigi task se idea akoina atop company yum gi moi gi do baraga hamna hai khara yam pa su hai ba so ide du atop amina su help to bra akoina pulap ai gi friend ai ga pulap function laga sigi se semja gi bane aduna aduga sigi journey de koi gi help to bra pa gi oza koi gi department gi oza aduga help to bra ki ba me apno ko aina thank you hajari koi ba ki Manipur ki student amana phangada amna aisu US gi mai gi khangak pane mana Manipur gi angang amana koi Texas Instrument gi semiconductor gi kano sigi awards not award scholarship se mana phangya ado aduda koina teaser pa korongan bi se sigi semiconductor gi mam kitang ngi kano do kitang haram mone me ko hoi we ma India gi na Manipur da ki na tabi koi semiconductor si koi na su yam na khang da feel oi doi ni ado sigi feel sida koi Manipur da gi adu su Manipur da tamba NIT da gi student amana sigi award phang pa ja koi gi Manipur gi oina di yam na no ba hai ta ko proud ni ai moment ne ahamada semiconductor ki maram da hijage do sida khara technical lom da natabda khara jamjama mo da haidi akoi gi fuji oriba sida light han bu oro digi phone bu oro sigi manung sida device ma chama yawa transistor hai tare sigi sida koina akoi metal home hai ahamada akoi gi metal layer digi conductor layer digi insulator layer digi semiconductor layer aduga si conductor sina current si amna chain bangamba adigi insulator sina kisumba current si chain bangamba aduga semiconductor ki sida koina akoi gi ke hai tare doping kaina ma lay to extra khar hapjalaga sida koina sana doine ba sigi se adigi hujik not
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯦꯃꯤꯀꯟꯗꯛꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ $1 trillion ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ NVIDIA ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯦꯕꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯥꯁ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ IMD integrated design device manufacturer IDM na sigisina moina moi masagi oiba chip sarga digi moigi masagi oiba ke haitare moina calculator sai khoi ki Texas Instrument moi calculator sida moi ki apai graphic thokan be aba adigi hujik amu word sida mo AI ki word sida AI ki haijabane khoi sida robot uzabai wani digi robot ke ka ta uzabai wani sigi loina ma manung da sanai se hujik ki aina haijaki transistor macha sina me amam semjal laga shape AI की robotic से ओरहली नेबा अदुगा कोई ट्रांजिस्टर सिगे अपिक मसाज न कोई चिप हाइदार चिप अपिक मसाज द बिलियन ट्रांजिस्टर याबा सिगे से कोई मोर्स लो ना अमलाय मोर्स लो each and every after 2 years द कोई बुजे ट्रांजिस्टर से डबल टॉर्क ने सिगे से इंटेल co-founders अमना conference on the hybrid बनेबा सिगे से कोई century द world most के हाइदार यामना माना predictor बदा यामना century prediction of the century kind of sign huziki Moore's law se yamna mi su scientists sina digi huziki engineers sina sigi huziki transistor sida sorry I mean huziki chip sida transistor mayam yaw se each and every years the double oiba graph se ya spina haizen ni duga semiconductor se koi India da su yamna sigi government na India sam to saliba sigi semiconductor se if hujiki or even China US ki war like was everything is about semiconductors ki war amane hujiki chip war kaina lai ribasi anamba China ga you Thailand ki World War 1 ya World War 2 the metal the ki Cold War this is nuclear war le the hujiki war target is all about semiconductors ki loina mak lakane ba chip ki chip se koina if company if country amne chip se koina ka haitare chip se koina dominate of ngam target the world so mai kuba manu da sana ga chamana din that's what China and US is all about my wars is all about aduga hujiki government chinamu notice na Assam da hujiki semiconductor gi ama hangdok pe gi tawre bane tuna koi Assam da ji tawre aduga future is all about hujiki AI haiza boyane behind the scenes de loina ma hujiki haiza gi chips no loina sana ba oidune ba aduga Assam da lai su koi Manipur su sigi torok pegi engineers me amna igi hujiki sida leri ba club pe ka AI gi da me am tori ba club hargus lai sigi sina mu akoi gi Manipur sida kamai to dana la angada gi sigi semiconductor gi digi sigi AI gi se kamai to la angada gi haina discussion pudi tomnare do in the next few years the sigi se Manipur da la pegi su maina di hazabadi lai to ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ sigi hoi aina keno da bodo sigi se yamna $1 trillion company amne ba sigi not a billion $1 trillion company amne this is Nvidia say $2 trillion company in mine or eduga Apple has a one Apple sigi man ki manum de yar company lo inamba huziki TSMC na TSMC na like Taiwan semiconductor manufacturing company na mo yun chip design to rin ba adu chip ki design to ge process pudi yamna sang ri me am step me am dai gre idea amada koi gi ijam jam lengo yamadagi sarak to ne ba sigi semiconductor koi uri ba me am ri na silicon sine yamna roi ba bosak am oi ne ba adu mine oh aina sari po chidi embedded system na amalai ba embedded system sisu chip ke ka semaga oi ne embedded system sina koina ke haitare keno board ama kit gombo ama orane ba sigisida adu sigise ina sadai po china keno akoi ki help me sing se like I need to two wheeler riders sing se helmet utra di my vehicles so di magi start on the just akoi side stand do makha haidar ga di gari do matham de lepiu do amaina koi da sigi idea se ko salary helmet ki the same bane ba ado keno gari go ba hapada di sigi ja koi gi knowledge pretty pana di like jari egi akoi friend du ega to pami ga su tanare du ga adugi maram na sabo odi ba huziki kitsina Texas Instrument na sponsor to bira koi di ba ahambada award function award ta thamjari ba si live stream o thanau leima laimanai relief camp tagi che live stream thanau leima koina swing ma phisa kon makoi gi mafam du da mari pithabada makoi mayam rak tagi kwai tagi sari design makal puthok tuna
सारीबा लेप्तना थबक माकी एक्सेप्शनल ओइबा माकी स्किल सारी की डिजाइन सिंग असी मयामना मणिपुर द नतना मपान द लेरिबा को यूएस की मीना पाउड लेख्रबा अदुगुम्बा प्रोडक्ट को थोख्रबा इचे लाइफ्रम ओ थानौ लेमा एवार्ड असिबु पिबिनबै दमक्ता कोई कौसंजरी इतागी अखोई की ट्रस्टी चे कोनिका कुराइजम अमसुंग चे मयाई द लेंशन बियो चे कोनिका कुराइजम अदुगा दारोसनी कुमार याम्बेम अंकना कौसंजरी रिलीफ कैंप लाइमनाई द लेबा चे लाइश्रम ओ थानौ लेमा रेजिलेंस इता रेजिलेंस अवार्ड फंगलिबा चे Thank you, Che. Mathakta mo koi kafatake. Thiam Priya Laishoi Water Sports Relief Camp ta leibai che. Award asibu koi bibina baida makta akoi gi sponsor me amrakta gi ma lokhat charabada akoi US ta based over beauty clinic JB na mak na sponsor torakpa si bibina baida makta mak ki family leragadi lengkat piraknaba itagi mapan lamda sales tawbada chawba thodang loriba che JB ki naw ba oibeni ka kese award asibu sponsor tawbirakpa koi itagi matanga yawbina baning senjari isubragam tang Laishoi Water Sports Relief Camp, Thiam Priya Swing Machine, koina pithagiba swing machine dagi Sophia itagi chairperson Kausanjari, akoi mana sajaba podama itada present tauge na mana puzarapa. Itada mana sajaba ma koi da kudol tambiba office thamna bai jamakta na thagat chari che Priya swing machine asina bag saba phi tuba makal poche na sumba anirak suba oina ina asumba yamna sauna nupi mayam ya khoi he khanga pada sarau ya ma phangja baje yamna nuai jai ti bi mayam puna mo ko monjari lili kem da lai pa ma oina khoi je lai na ba yum su lai tra ba yamna wa ba se ngai sa ngai lai tra ba thumbang na da ni yam wa na lai ba marak da manum hanjila ga lili kem su lai ru ba committee sing na su khoi ya wa ba ti mayam hona bi ga su khoi na pen ma ngam da na lai ba tanja da ita na lakpi da na khoi gi da ma ta yamna sauna mateng pang bi da na pangan thauna khapi da na swing machine taruk pibire haili koi gi suning ba koi gi makhan koi gi akoi na swing machine pa me haiba gi na oina swing machine pibiye aduga yong kon tara ma chu pibiye aduga kona sana na ba lang ju pibi aduna yamna nungai ye aina ngasi kasari ba isor mak ne khanjara ka na pujarai je isor gi mafam da tabang che ma mapune na khanjara ka na lai je office da thamaka na ma yam ji bu ahe na koi gi kem da lai ba ma yam meeting bi na ba ni khala ka da dana osi lang pibira kodagi aina kasani na yam thawa yaw na aina tabang che ma mapune khala ga purapane aduga ita sina la kodagi koi da thengna pa nungai ba ma yam ma phange hing ba gi ma haw yaw de na khalu ba punsi je ita na koi bu pangan thonga pibira pane lang pibira I machine pibira I pisa kon pibira I adu da na ta na hawdong na ba lupa lising tara gi loan akoi miyoi tara ma thoi da koi gi kiem miyoi na phangi adu su zero interest ta ita na tawi ba se to kimating man yame doctor na re hara su moi na contact tawi ba ai koi gi ai gi san pa se pasai am na sang ga leng ani khan badai na wa ba moi san pa na su yam na wa gi adu bu akoi gi dreams ta dental college ki doctor sing da tanara kan da ita na singbi da na ai gi ngasai hana mamang da lebi gi ba akoi gi doctor Bumika na mingoy na panjarabada yam chao mateng pangbi aduga
ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯄꯦꯟꯖꯕꯗꯣ ꯄꯣꯛꯆꯈꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯒ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯝꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯃꯄꯨꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗꯨꯗ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯊꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯏꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯋꯥꯏ ꯆꯥꯕꯗ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯀꯣꯏꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡꯒ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯏꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯇꯥꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯤꯞ ꯀꯦꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯁꯤ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤꯞ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯇꯥꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯎꯄꯥꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯂꯤꯂꯤꯞ ꯀꯦꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯎꯄꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯝ ꯊꯨꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯈꯔꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯦꯟꯕꯁꯤ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯇꯠꯇꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯋꯦꯅꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯈꯟꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯜꯂꯛꯄ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯏꯂꯤꯠ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯂꯤꯠ ꯇꯤꯚꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯏꯂꯤꯠ ꯇꯤꯚꯤ ꯑꯗꯨꯒ H5 ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ H5 ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ Rebecca, aduga mathang Imphal Times ki koigi che Gita senior journalist Imphal Times ki Gita aduga amaga photocopy ne alne do Nasigi program asida lengbirak liba mayambu taramna ukchari Manipur State Legal Services Authority ki matangda miyambu especially nupi singbu khanganing bagi damakda nasigi kogi ita na simba program asida koi event partner oina yaumina bani nasigi ita na award PB kriba mayambu so ngai ba phongdok chari with this Manipur State Legal Services Authority through the Nupi Singhu Free and Competent Legal Aid PB Sigi Damakta any person Nupi Amana Kaguma Darka Laitadi Free Legal Aid and Advice Darka Laitadi Akogi Manipur State Legal Services Authority Natraga District Kudimaki District Legal Services Authority Hainalai Aduda Lagnaga Kogi consultation or Bashuyai Natraga Talaningba or case ki details kumba Hambiba Yagani Sigi Damakta Hoina toll free number National Legal Services Authority na toll free number ama so yang line question do yum dagi hangba or hangningba data su yanaba 1500 haina launch tawkre 1500 sida kanal ngom na ama hitna phone tawraga toll free number se Manipuri language asu akoina yauzare aduna akogi language selection na Manipuri select aurkana kaigumba English natraga Hindi natraga moi kaina tawba later asu Manipuri gi language da select auraga hangningba questions legal queries nupi ga mai leinaba masi akoina
free da PB sidigi ka pudong chabe se lobby adum hang to na lai na si katang ten tak na thamdaram ge na Secretary. Thank you. Aku ikut nana kurumjen. Nasi aku na mamangi cahi mari dagi anda kisah mangas suba adu pangtok cari ba itagi Women of Substance Award pibagi adu nupi itauram kamari lena nupi ki numit ko adu nupi ki tauna bu singtha ba wei na pada pangtok cari ba sigumba program sida wai hakchang yauna adong achin ba kaya loina makai thok piraga lingbira pagi damakta ita Northeast Network amasung pagi supporters mayam ki magi ki ayatna bahut sinjaraga mayam bu kokno na thagat pa pungduk chari maroina asigi function asigi chief guest on election biriba honorable MLA Sir Sapam Ranjan Busu ayatna sinjarang jabu singge maike degi kai kumnaba amasung thagat pa pungduk chari achin ba kaya ama kai thok piraga sigumba function to sigumba thoram akoina hona jabasida thawai hakchang yaubada natana thawat pa moina lingbira pa sarko ikai kumnabo uchabani loina na ngasigi function sida shalogya biriba ima nganbi busu hek hawrak padegi itan hek hawrak padegi dumak akoibo thawatana da lakbiba ado ngasing function sida su hek hawbadegi lew yaubiraga loibo lengdana nation biriba ima busu aduga maru ba wakam kaya amas thamira bagi namakti ima busu koina ikai kumna zabaga loina na hagat wa hai sunduk chari ngasigi program asida makhal bakha kaya gi award kaya ama phangbikraba akoina ming panbadasu ikai hangoi jaba ama hauzaba ima Sabitri Sovi Ichelaibi Oinam Gita Rani Shorokhaibam Bintarani Dr. Bhumika Sapam Gita Yemik Zimik Dr. Shushma Baby Shirin Girinda Lutungbam Koronganbi Masum Relief Camp Ki Atoba Tabak Mayamam Wiba Mayamusu Congratulations Hi Baga Loina na Somna Matam Kaitok Pidona Nasigi Tabagasi mapung pahan ba aduga akoina program asida sharu yabiyo masung akoina bizari ba kai kumna basibo lotion biyo habda arauna lengbira tuna award asibo lobi gi damakta akoina sinjala je basige maiki degi kai kumna bajaga loina na koi thagat paju phongdok chari yamaru ba ngasigi program asi tasena haragadi akoi itagi members kaptana tana lamdam asida laidiba sponsors mayama mayaw jagade ko mapung phana ko thupang ngamoi dogani itagi members budi maki matawni akoi organization ni haraga angam mating se hana deki sudum panga lakpani aduga manipur da leiba nataba manipur ki mapanda leiba different countries da leiba aduga maidei nataga manipur ko sung shibiba aduma mayamna koi tok tabe ade hedana mating adum pangbira koi gi damakta ngasigi program sa mai pangla pangtopang ngambani mapung waina ngasigi akoi hall asibu sponsor to biba ngasi Dr. W akoi malatagi leitere dubo classic groups of hotel amasung babina hospital gi maigai deki koina saru akoi gi sponsor to birapa hall asibu ko free epi ba amaza koina sinja basida sin leba ko chan thangna bada subana discounted rate epi bira koi damakta koina thagat phongduk chai ta ke maigai deki loina na different organization ko gi development commissioner TC JB beauty clinic duga Globis, Popa, RP, Kumsung, Lonja Lepa, Masung Kids Foundation, loina na Kanglei Dental Care, duga Nupi, the women, duga Lezara, Hajba organization mayam na sponsor to bira koi koina mapung phana pangtok ngamjabani duga media partner loina H5 News amsi elite news na coverage soba duga koin haizaru bada media gi chilnaw singna tawai yauna he hawbadagi coverage tawbiraga ngasigi koi program si mapung phana cover to bibi damakta so koina ikai kumnaba galoina na thagat ko phongdok chari
ngasi function asi tasena babu yaw jagadi amasung participants in mapung pha jagadi mapung pha bo ore to bani somna he hobadagi loi bo mapung pha na lengsin biduna duga asi ke award me as thogot pibage namakta ita north east that hoge maide dagi mayambo thagar bahi singa loina na thagar thong che